Abahe babigambira izoba bwa nyuma y'engendero yo kutera akaruru kabo kushohora izoba rya nyumwazyo iri kwereka ibiro by'akaruru karaterwemu enda twalodingwa emirimo yona in fact programs zone zo kure za government kuya government naye kebwa ngo LC ino mulimo gwe yakozere habwo kuba mu health noja kurura mu chairman gendo kolekeno gendo gambira abazaire baitu bagenda batwala abana babageme banyagendo gamba abana bagenda isomero mu security noja kurura chairman niwe nanka secretary wa security ha nanka cyaro kiyawe ohina ekikuru ka government iyo planning ireke ba chairman tusangire ba chairman ni bakora muno cyari tukora muno nkoko bagamba chairman no president wa wekyaro ndiki president wa muruka tusangire tukora muno kwa wakantu kataito muno kurangu government nayo tujuka ba chairman banu eba yongera umusara korona ngo etu amutwaro gumu go mwezi hakire tu sente tukasagasamu neto bakuba twina abana neto tusomesa abana masomero ga amani ntulisa abana neto standard ngoko ebintu byona biri ruguru kurugira abakuru b'entebe yo kubanza nibagira ngo bakore imirimo nyinji konka kasente ne kace nka velocities abo nsonga ntokora umurimo gwa amani muno ntorara tabyamere buri saho no bamtiro no bamtemero no arwanira musango gwaki baito akasimo kacyale katito muno abwange mbere ninsaba na bebembeze bagenzi bange akasenta bakwa MP bakeshiyo bagare alitwe ba kurube byaro abo nsonga ne MP natandikira alito no wakoma naija kurukora ta cyaro nito tukona mobilization ngoleka neito tumanyirirwe at least nabe uga akasara bamanye ngo chairman buli mwezi at least nawe atongeyo ga kasente no bukaraba katito bitu amanyirirwe hata norora ni batwa emitwali 12 kumara umwaka gwona nkimanyisa ngo chairman buli mwezi nakora mtwaro gumu ovuicho mtwaro gumu tugwine nekiguru kukora kusigikiraki ebintu nkoko birugenda government yitu nkoko yemerire bero byano Uganda ikaheruka kutera akaruru ka mukuru w'entebe yo kubanza hamwe na mukuru w'entebe ya kabiri mu 2018 kandi ubwa nyuma y'ikishanja cyabo ecyemyaka 5 kwaho mu 2023 government ebireta katungire kutera akaruru kabo kandi ubwa hati government etireho ingendero yo kutera akaruru hamwe na nebiro byo kateramo ahanshonga zo kutera akaruru abebembeza hamwe n'abatura bayirekaho kushemerwa abo kutekaho entebe kanseji mazima ngo ba councillors twagenze ko ba councillors abantu bakabataito abantu bajwahire abantu bakwenda bagamba koma tukiyakoraki tusaba abantu bebyaro inywe na turugeyo chairman ogenda koma no president wano kutandikira ndeka turugeyo na mbere mbutale tukora amaduka gaitu kutukoramu tusiba maduka tusiba business zetu tuije tukoma bombezi wokubanza ku president wekyaro kyao kikuru muno kabo chairman yarabya yachiyokoma kwa ba LC1 bantu ba amani muno buli kintu kiona no bokuboy no mulemo no bokuzakora mu supermarket no bokujiyanka no bokubol traveling no jahero mbabambe ndaki ibara ya chairman LC1 bantu bebale muno government kubatekereza to bakome akaruru kaba mukuru w'entebe yo kubanza hamwe ne ya kabiri nikaza kuterwa aha mugongo makuru agagasha kwa Justin Nyakaisiki omuro Fotopoto